Yes! And we're back! Alright mga kasanggayan, mga netizens, alright, ayan, mag-upay nga adlaw, hay yung atanan, sinirangan Bisaya, syempre, thank God, it's Friday! Thank God it's Friday! Oy! Syempre, Friday na Friday, baka nga excited ako pag Friday. Ano kaya? Yung iba, baka siguro, wala nang pasokan. Nako, online class ngayon, kaya permanente ata kita habalay, diba? Oh, diba? Oh, syempre, oy, nakalimutan natin i-greet yung mga Tagaluzon natin ng mga friends dyan, alright? Ayan, para sa mga Tagaluzon, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Syempre, para sa mga kaigsunan natin sa Visayas at Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan! Now I gotta cut loose, kick off the Sunday shoes. Alright, syempre, adi na naman kita, nagkakatitiro ka na itong programa, ininiubos na sangkay, kabulig-may, parang programa, bulig at waray! O, diba? O, syempre, speaking of katitiro, may panaknak ako ay. O, diba? Knock! Who's there? Katitiro! Katitiro ko. Hikuan nga waray, waray buhok it iya kiray, waray buhok it iya irok, ditha ubos nagkatitiro. Oy, mga green-minded, oy. Karuyag sigo nito, nag-ahit ikuan, nahulog kasalog, nag-ahit iya di dairok, nahulog kasalog, amo ito nga, ditha ubos, nagkatitirok. O, di ba? Nagkatitirok. Oy! Habi, wali. Sige na. Yan, padayon kita, alright. Hindi na. Damo na natin mga beneficiaries yan ng adlaw. Siyempre, nag-uumapaw na naman na natin mga beneficiaries as of today. Right. Tika nga na natin mga kasanggayan, mga netizens. Alright. Angeline Magno of Hernani Eastern Samar. Norhana Lumaco of Hernani Eastern Samar. Ernesto Corby of Ormoc Leyte. Mga taga Ormoc, maayong buntag ganin yung tanan. Shoutout po, Mayor Richard Goma. Ito nakakanawong, ang mayor. Diba? Alright. Luniza Abado ng Tacloban. Maria Lourdes Quero of Tacloban. Heart Shane Boko of Tacloban. Mike Lawrence Elisaga of Babatngon Leyte. Musta ka mo dida mga taga Babatngon? At syempre, padayon ka. Rizalyn Macato of Palanog. Alright. Estelita Moscosa of Tacloban. Edgar Dulay of Lawang. Uy, Lawang, Northern Samar. Uy, maupay nga adlaw sa hayong atanan. Mga sangs yaon, Dida ako nakahibaro ito nga mga yaon, dida, diba? Northern Samar, ayan, good morning ngayong atanan. Padayon kita, damot kayo ng mga beneficiaries nga ito, nagme-mention yan na, nga adlaw, Fenorma Navarro of Burawen Leyte, Neptune Espina of Tacloban, Anastasio Cajepe of Santa Rita Samar, Catherine Rose Dizon of Parana Samar, Nestor Daca of Calbiga Samar, Lisa Budanyo of Tacloban Leyte, Sayonara Oquino of Santa Rita Samar, Jerry Basada of Calbiga Samar, Roberto Nablo of Calbiga Samar, Francisca Utuhan of Tag-awan, Charito Galor of Samar ada ini. Ayan, alright, marami nakaputang dito. Alright, Louis Cabilin, Gilbert Balais, Jeramil Artosa, Wesley Selvano. Syempre pa, alright, padayong gyapon kita. Adi pa, ang mga beneficiaries. As of today, kung wala po ma-mention na yung mga ngaran kanina, may napadidi kadugangan, alright, nga mga names. Padayong kita, Eleuteria Natividad of Tanawan Leyte, Edmond Elcarte of Tanawan, Mark Angelo Arias Malyari of Kabukgayan Biliran. Mga taga-Bukgayan dyan, maayong buntagan ninyong tanan. Shawawaw, alright. At syempre, Mark Angelo. Ay, nautro na. Diba? Yan, Franz Javier Junco Alvera Leyte, Dave Paulo Balais of Tacloban, Domingo Dico of Tanawan, Herminia Aduana of Tacloban, Marilyn Domingo of Daram, Samar. Oy, mga taga-Daram. Oy, speaking of Daram, niyan, may dako i-mention dito dida. Mga taga-Daram, pamati ka mo niya na bago matapos ito atong episode, alright? Philip Mejia of Burawen Leyte, Rhea Gamon of Santa Rita Samar, Ronaldin Palier of Tacloban, Amalia Elardo of Palo Leyte, Lizelle Meliona Pinabacdo Samar, Teresita Cablao of Tacloban, Annalisa Daban of Tacloban, Marilyn Manahon of Tacloban, Jos Haro of Tacloban, John Lloyd Vero of Tacloban, Jose Arota Barugo Leyte, Edwin Cuenza of Burawen, Liza Sinobio of Tacloban, and of course last but Alright, last but not the least,
Vilma, Viola, and Abkat Balogan Samar. Alright, mga netizens yan, mga kabulig amaton aton mga beneficiaries. As of today, kung na-mention na po niyong mga ngaran ay yan, pakanto na po kamo. Hini nga opisina. Alright, located at Villa de San Juanico, ang aton Social Services Office, Villa de San Juanico. Harani nila po ito EVMC, Diniha Barangay Bagakay, Tacloban City! Alright, ayan. Bago magtapusan aton programa, syempre may mention ko nga daram. Kaunting kalaman. Maaram ba kamo? Kun baga nahaharayo ang kamo ha Palawan, may dakita igpaparayog yap, dinhiaton riyon. Pakadto kamo, hadaram Samar, may adaniyo makikita dito nga ganado, nga mala El Nido iya forma, iya vibes, mala El Nido. At ton mga nagpakadto, ayan, nakapag-testify na po tira. Amin ang tinatawag na Kandiwata Rock Formation. Di ba? Alright. So yan na mga kasanggayan, mga netizens. Kung baga nagtitipid ka mo, may nakita ito. Malapalawan, pakatugyap ka mo. Hadaram, Samar. Alright. Thank you so much and that's for today. Ininiubos na sangkay, kabulig, may korpin paran, bulig, anwaray, serbisyong may puso. Alright.